US fighter aircraft che chol le chuan vor ber te zingami F-35 Lightning II le Chinese thlo na chuan vor chengdu J-20 te hi khaikhinna hlo hle maya expert tam takin patla sang an khai nuwa J-20 performance hi da sang zawk an oma chuti line F-35 hi a tha zawk ti an tam view bokani thlona lam expert ka ni lawa mithiam te thlir dan karon lor khom mai don ani a ral thom le thlona chin chang hria mitam takin he video hi in lo thlir le ngei dona comment lama soi ho ni se kan hlok pui nge yang F-35 le J-20 te hi a looks a melan dana chuan in an na tam takan na ya Chinese lam hian F-35 ang dewin an thlona chuan J-20 hi an ron siam ve a ma se a thil ti thei ero ai nang lo nual mai F-35 el ran le aya thazok siam tum ran an ni awangin J-20 hi F-35 aya a thatna tam tak om nual rengani tuntuma hian a thazok anga ka ngai karon soidon lawa clear tu ten comment lama point kan pe mai don ani F-35 version masaber chu F-35A ani a hei hi December ni som panga kumsang ni paruk khan avoi khatnan thlo tran ti rani a F-35 hi chithum siam ni in F-35B hi July ni som thum pakhat sang ni som panga khan man tura chhop chhuwa ni in US Marine Corps ten F-35B hi an enkolani F-35A thung hi August ni kumsang ni som paruk khan raldo thei tura paifel ni in US Air Force te kuta hlan ani ve thung F-35C hi US Navy te man turin February ni som ni pariat kumsang ni som pakwa khan hlan ani ve bokani heti lai hian J-20 hi January ni som pakhat kumsang ni som pakhat khan thlo chin tir test flight na yani a March ni som kumsang ni som pasari khan raldo tura chhop chhuwa ani ve bok F-35 hi kumin kumsang ni som ni zun thla thleng khan zanga som thum siam chhuwa to ni a chuti line J-20 hi sang ni som pakwa thleng khan somnga siam chhuwa ani to thung F-35 program hi kumsang ni somli pali thleng kalpui tumani a program cost tatan hian sang ni somli pali thlengin US dollar tluk le ding on zali somni pariat point pali ruwa man ni in ain kol nan le atul danga man turin US dollar tluk le ding on sang khat za som ko paruk ruwa manani a he ruwa man na hian sang ni somsari pasari thleng a huam dona kum sang ni somsari pasari thleng man thei tura an ruwa manani heti lai hian J-20 program cost hi US dollar tluk le ding on pali point pali ani ve thunga J-20 unit cost thlona pakhat man anga chhut chhuwa hi kumsang ni som pariat vela an chhut dan chuan US dollar maktaduai za tanga maktaduai za som velani F-35 unit cost thlona pakhat man an chhut chhuwa dan ve thung chuan F-35A hi US dollar maktaduai somsari pakwa point pahni ani a F-35B hi US dollar maktaduai za som panga point panga vel ni in F-35C hi US dollar maktaduai za pariat point pariat man vel ani ve thung specification F-35 le J-20 te hi thlona pu pakhat enkol chi ve ve an ni a F-35 hi fit somnga pakhat point pali a sai ni in a thla po pharin fit som thum panga a sai ani a heti lai hian J-20 hi fit som ruk paruka sai ani ve thunga F-35 a in fit som panga zetin a sai zoka a thla phar thui zong hi fit somli pali point pahni ni in fit kwa in F-35 a in a thla po hi a sai zoka ni F-35 san zong hi fit som pali point pali ni in a thla pahni hi te kwalin square feet zali som rukani a heti lai hian J-20 thla hi te kwalin square feet zariat somlia zawani ve thunga F-35 a in square feet zathum somriatin
a wing area hi a zau zawk ani F-35 ruak ri zawng hi kg sing khat sang thum zahnih som kwa ani a J-20 ruak ri zawng ve thung hi kg sing khat sang kwa zathum som kwa pakhat ani kg sang rukza pakhatin J-20 hi arit zawk ani F-35 hian fuel kg sang riat zahnih som riat pasari apai thaya chu chuan km sang hnih zariat a thui a thlen pui thaya J-20 ve thung hian fuel kg sing khat sang khat zathum som li apai ve thei boka chu chuan km sang ruk a thlen pui thei thung J-20 hian kg sang thum som ruk pahni in fuel apai hnem thei zawka atui bom khata fuel thunin J-20 hian F-35A in km sang thum zahni in a thleng hla thei zawk bawk ani performance F-35 hi a maximum speed Mach pakhat point paruk ani a Mach pakhat point paruk chu darkar khata km sang khat zakwa som sari panga vela chakti na ni heti lai hian J-20 hi Mach pahni a chakin a thlok thei thunga hei aya sang pona thlok thei anga yani Mach pahni chu darkar khata km sang hni zali som ruk pakwa vela chakti na ni a nichena kan soi to ang khan atui bom khata fuel thun hian F-35 hian km sang hni zariat a thleng thaya J-20 ve thung hian km sang ruk a thleng thei thung ral dawin ral thuam fam kim nen lim kwal ta se tui thun bel mi alawin F-35 hian km sang khat zali so ma thleng thaya J-20 hian km sang hni a thleng thei thung van sang zonga in vor chho thei lama F-35 hi fit singa asanga a in vor chho thaya J-20 hi fit sing ruk sang ruk asanga a in vor chho thei thung G limit antia thlona in bom le ral thuam dang apai zong zong thlona ri zong le thlona pian mang thlir chunga uluk taka geometry dan nena an chhut neu neu hnu le voi tam tak an test nuwa thlo chak phalchin thlona thla in ator lo to ka chak thei ang bera thlo thei dan soina ani berang chu in do thlona chaklu tuka a thlo hian boruak norna pressure na lutuk aron in siama a thla in ator lo tur to ka an thlo thei dan soina ani ber chutianga chuan he thlona pahnih hi anin khing tok viau mai anji limit hi +9 ve ve ni a mun sang lu tuka tangin oxygen bur le man ro dang tel lawin mihring hi zuang thlata ila boruak nemna pressure na lu tuk kara tho cham lo khlok phim na ya kan om thei chak zong hi G5 limit vel nia soyani a G5 aya boruak norna boruak nemna kan torna sat chuan kan tho chamin mule mal kan nei to don lo ti na ni aral thuam pai theite F-35 aral thuam pai theite hi han soi masa ila F-35 Lightning II hian silai rotary cannon anti 180 round chu apaya F-35 hard points hi thlona chung le pon lama a om ve ve a chung lama hian kg sang hni zaruk ral thuam a pai thaya pon lama a hard point a hian kg sang ruk zariat zeta pai thei bokani missile a pai thei te hi boruak atanga boruak a hmel maka na missile air to air missile a hian AIM 120 Armament te AIM 9 Sidewinder te AIM 132 Asram te MBDA meters te anni a boruak atanga khomola hmel maka na missile air to surface missile a pai te hi AGM-88G Amram ER te AGM-158 Jajim te Spear 3 Joint Strike Missile SOM te apai thei bokani longkana missile anti-ship missile a chuan AGM-158C LRASM apai theiani bom apai thei ho hi bom sur zoi zoi chi Joint Direct Attack Munition te PFY series laser guided bomb te small diameter bomb SDM manti te apai theya AGM-154 JSOW apai thei boka MK-20 Rocky 2 cluster bomb te MK-77 incendiary bomb te wind corrected munition dispenser anti te chu apai theya B61 Mod 12 nuclear bomb a phur thei bokani
J-20 ral thuam pai thei te lo en ve le ila J-20 hian hard point pon lam le chung lama anei ve ve a internal weapon base anti chung lama aral thuam bom puya hian mun hnai kap chi PL-10 short range air to air missile te mun lai hol kap chi PL-12 medium range air to air missile te mun hla kap thei PL-15 BVR long range air to air missile te mun hla kap chi tho PL-21 long range air to air missile te apai thaya bom thunun chi LS-6 precision guided bomb po apai thei bokani pon lama aral thuam pai na external hard points a hian ral thuam apai cheu thei boka chungzinga chuan teng bom anti teng deng che thei bom apai tel thei bokani F-35 cockpit F-35 cockpit hi pilot te ta na chet nuam tura siam ni in pilot ma hian thlona khol le radar vilna panoramic display touchscreen a oma he touchscreen seizong hi inches somni ni in awanglam hi inchiriat ani bok he screen a hian thlona thil poimo zongjong deuh tho chu aron lang veka ral thuam pai zat thlona omdan zongjong me chhuah vek thei ani hrilok na le vo khan na caution and warning te alem nen tar lana ni a adu angin a khaltu hian a thunun thei ani computer tong thei ne na thlun zom vek ani a thlona omdan mel maron kal le kal lo fuel omzat lo oma hnayam ti zongjong computer tong thei chuan a ron hril mai thin ani hetiang speech recognition system hi India thlona thar tur Rafaela po a omani mase F-35 a hian head up display an ti chu a om ve lo thunga head up display hi mitlonga en kher ngai lawa screen a aron lang thei angkha ni a ran oya tumdon se thlona le leilam inkar hlat zong te po screen a hian aron intar lang vek thei ani ma se head up display om lo ma se anha tho dan in ang deuh reng visor of the pilot's helmet an ti chu pilot te hian an vua thunga a sir zonga in per chuana tur twin catapult system ejection seat vu ani a oxygen siamna khol vu ani in chumi chu alo chiat thula iri grum thila man tur oxygen thaveng chhop ani bokani F-35 ang thawin J-20 a hian pilot ten thlona khol ni phung le thil poimo an hmu theina LCD display vu ani a touchscreen ani ve bok holographic head-up display vu ani in pilot ma a LCD screen hi inchi somni pali sei ni in awanglam hi inchi kwa ni bok F-35I hian J-20 hi za somni lai na lian zoka asei zok bokani air to air missile po aletin a pai tam thei zoka air to air missile a hian J-20 hian advantage nei zok turanga yani khoi nge thazo kang ti chu comment lama soi ho ni se kei aya thil hrezok tam takin om ti ka hria a comment lama zau takin soi ho na neila a thazok nia kan ngai te kan soi tlang don nia ole khati zong kha tu na ta na video kan en ho le kan ngai thak ho ti ta chon ni le ta in zawa in pang tha le vek ole